India mi ka channel banwan ra kubor ba man lagasmi. Presiden jong Amerika Donald Trump hakajing kwa pala jong banyo eka kusnam Nobel Peace Prize ulakan to jor eka jing job jong Barack Obama balami haswa jong dakaba keno ba umsyam lale Henry ulapan jot penban ya kari Amerika. Habaya keren bat kilat patai kubor Trump ulapan pau eka jing job jong hakaba penyo eka jing sok hagaza bat ban penkut no ya ki prateli kitma. Henry ulah kam ba umsyam lale ya kateka kam. Nakabenta banyo kusnam penban ba unwan ra ya ka syongsuk syongsan ha kapertai. Tangkat tok ane kenta shwa ban penbenaya kani ka kusnam Trump ula kento ba Obama udang don tangkat tok ane benai ha ka jinglong presiden jong haba uyo ya ka kusnam Nobel Peace. Ulayo namar ba umsyam lale Obama ulayo ya ka kusnam tip buat ya ka ula syajin. Bat kila ai ya ka sya Obama namar ba umsyam lale satya Henry ban penjot ya ka ri jongi laong Trump.